Welcome guys ke new video jang DL Gang Gaming. Bun ki perlu bekeli nga dang la na man penlaj na ketua bala saban na gerina bang yus hak mah. Ho ayo nga ong la na ne yo ong mla sampai ke video haru bukut mah. Na skip ke video. Kitu ki buku teks ne keren nga one ha Instagram jang karteng keju DL Gang Gaming hi po Instagram. Follow nga tu sa comment nga ngan reply lu man number khoi ki be comments mah. Show ngan sedang ke video sobha men share langsung program pigi ben kami ke video mah. Ke Chrome search ne Garena Free Fire atau Garena Health Center. Kalau mi into Garena Health Center pay itu bato Garena Free Fire film klik ne Garena Free Fire dalam po yang po antu pin isa kana ka sign in sa link tu juga sign in mah te pila kai daga FB ne daga naga Google mah sa klik ikaw ngala kai FB ngaklik FB te cuai continue bentu te pin igam ne option la jong bala mi kerteng game la jong to neng mah klik itu te pin ine submit a request itu submit a request PE ne belong ke box ne belong juga text message klik itu badagi akau bala ban na garina kedai ganega ban apel mah ketu kadai besusah blocklist patu dega game concern mah ngala batai tu go video saya pe tu go video te gine basa ban pada kedai gini ban apel ai ga ban apel bakung san kalong hane mah hane te kila thol pa ID le jong hane film chutik hane film chutik kawai di hang ne ba pin submit ke tu request nan batai bhai phi ne dai sngap ba mah kumno ba pin submit ke ne kawai di ka hak jong phi phiap thok kateng hak ne te phiap thok so hello Garena Free Fire mah te ka Gmail account jong phi te ka tu ka use hak jong phi kat no label te kat no rumen no use hak te nang ta kinagi diamond ro kanot lipidan diamond tu so bancak ban account kalat jong phi ka label pidin tho anai mah bat kawai sa screenshot itu ka ban jong phi mah bala tho suspend ang sa screenshot upload profile ne add profile PM sa add profile tu sa klik tu sa submit itu kawai te ba phi use hak na kayu ka kerteng jong ka hak ro phi ben tip mah sa report Garena na da pim tip re ben tho ka ne ka box ram ngan pe description janga sa copy ke tu description janga bangla da pen tho lepas sa chu ot no khendit ya badan kam jang phi mah kana ka hak ba pius te sa thot no jang la jong kinai no badan kam em sa pulen tu sa thot no jang la jong an ai nga description te bisa submit e Garena nang ne pe kum kan menta ma an ai add profile em pin phi mah ketu ngalayu bakal pe ke tu bala screenshot phi ong klik e kan kan sa loading la jong tu submit te kumno ka don ka por ka ba penlaj phi mah ka Garena da pila use over pelat pila use arsen license te try kala delete account jong pi kam penlaj curai pi dalele ro ka account jong pi da pidang use tang kisin arsen kadang don chan ni pi bagan penlaj mah nanega ba pi submit menta dokum nom ngala menong try 4% te dang duna ki ba penlaj te chui try chui persang kam tu yo pi bhabok mah yo suong na bhabok yo ka Garena pi kan sa ka send request pi arsa konta sa pulai tu request engka kanang penlaj ra dadam tu pengen pen ip mah kan wan ka request hang ne pila dap submit am kan wan ka my request te kan wan kum ne ka Garena ip sia te sa pulai hang ne kan sa wan ka jang ka Garena mah be te kan sa wan pe kum kan ka ro kam penlaj cura lan suspend be direct mah kam penlaj cura te jang pisiar pila men lek kum ne da kadang penlaj kala tho ip sia kadang penlaj kata-kata benai dan penlaj cura te kala kun tu ka jong pi kam la su recover mah tu boong pila de julek teng ne ngala de blek teng kawe akau kala laj kawe kamlaj jong banga penlek mangar mah balai ka balai hak arsen kamlaj cura tang yus tang sisen kala tang don chan man laj mah to kau tang ini video untuk sini kublai cibun tapi ku adjektif show sa komen nga Instagram ngan sa reply siapa khoi mah saya kendo pada ke next video jangan